počinješ zvati dom. Ja vas nesebično savjetujem i pričam priče. Doha, Katar, moj novi dom. YouTube Cicko Ba. Like, share, subscribe. Ćao Raja, čao Rajice, dobrodošli u još jedno izdanje 10 razloga zašto sam napustio Bosnu i Hercegovinu. Nadam se da ste svi dobro, htio bih prije svega da se zahvalim svima na suportu, na followerima, na ovom, na onom, na apsolutno svemu. Hvala vam, braća ste, sestre ste, pokušat ćemo ispuniti sva vaše očekivanje vezano za snimanje svih videa i večeras se nalazimo na Katara Beach, jedno jako predivno mjesto, uz to ću pokušati namontirati vam večeras da vidite kako izgleda to šetalište tamo. Apsolutno predivno, odmor za mozak. Peti razlog mog večeras chapter 5, što bi rekao Rus-Amerikanac, a boga mi i Bosanac, je morat se preskočiti jer su ovi osuđeni vezano za respirator. Po meni malo su dobili, ali eto, njima na dušu. Mislio sam da sistem malo bolje radi, ali eto da se neki drugi faktor nisu miješali, ne bi se ni to desilo. Tako za večeras da ćemo preskočiti taj peti razlog, a svakako imamo mi više od 10 razloga, a svakako ću spomenuti jedan od najbitnijih razloga, a to jeste moja porodica. To je najveći razlog zašto sam napustio BiH i Sarajevo, da mogu svojoj porodici priuštiti jedan kvalitetan i udoban život, u stvari normalan. Ne pričamo sad o nekom ekstra luksuzu, nego jednostavno normalno da živimo, da nas se cijeni na radnom mjestu, da se cijene naši uspjesi, da se slave naši uspjesi s nama i da se da možeš rasterećen raditi, da ne razmišljaš ko će ti zabiti nož u leđa. Eto zato, naime, Bože dragi, što si sposoban ili što umiješ, a neko ne umije. To ti je ona varijanta ljudi, ako je meni crkla krava, da Bog da i komši. To je isto razlog što sam ja otišao. Svakako, eto mjesec dana sam već, preko mjesec dana, nema ni mjesec dana kako sam ovdje, sad će biti tačno mjesec. I mogu vam reći da se osjećam divno, osjećam se rasterećeno, nisam više apsolutno, anksioznost je nestala onog dana kad sam došao ovdje. Fali mi moja porodica, ali ako Bog da, inša Allah, doće i oni ovdje, pa ćemo se napokon sjediniti i uživati ovdje u normalnom životu. Stvari su jasne, nema tu puno priče. Poručio bi svoj Raji da prvo počiste ispod svog dvorišta, da mogu pričati o tuđem. I svi vi normalni koji nije ne brinete, nego vi koji vam nije važno ko se kako zove, koje boje i tako dalje, fatajte se noge dole, ja mislim da neće biti bolje. Optimista sam veliki bio do onog momenta dok nisam dobio porodicu. Kad sam dobio porodicu, stvari su se promijenile. Tako da uskoro ćemo i snimiti taj vizni proces, kako to treba da ide da bi došli u Dohu i čak i za Emirate, pošto imam iskustva i odozdo. Vama još jednom hvala, ljubi vas brat. Nemojte se zaglupljivati, nemojte dozvoliti djeci da imaju pogrešne idole, ako već to i rade tako. Budite uz vašu djecu, provodite vrijeme uz vašu djecu, jer oni trebaju vas, a ne da ih vaspitava internet. Tako da, teško je, nostalgija postoji, ali porodica ispred svega. Jedna velika ljubav za moje Sarajevo, jedna velika ljubav za moju Bosnu i Hercegovinu i jedna velika ljubav za dobre ljude u Bosni i Hercegovini, pogotovo one moje prijatelje. Ljubi vas brat, hvala vam puno na suportu, eto jedan video je prešao 1000,
Uspjeli smo oko 805 nabaciti pretplatnika. Na TikToku me također možete zapratiti Cicko Ba, YouTube Cicko Ba, Instagram mr.cick0. Zapratite, suportajte, jer odavdje ćete dobiti one prave, realne priče. Budite mi dobri. Ljubim vas, brat.